kwambiri. Kwa malero lino kizunjo tukusokolera ife kuti zimenezo ayi Yesu yosali ngati inuyo. Kusonyeza ukendo wamena kumbele baba asilamu tilani kunyoza za Krismasi. Nukunena ati na yondi na Islamu. Kwa machinjuji nakibwele sasa kupaka mabanga lilime nangali. Nani na kuti 25 December kiene yaki tisangalale. Maodi ya mene wawa apite kumena amapita akondu kuziwa ati magrupu yena akala akonela kuti shekitamba ni satana asilamu yena akala kupanga zene. Sindi kuwapaso, usatana anga kupase di mulungu satu. Wakatikati pa shehe ngati inesi nikafanane ndi Yesu. Yesu ndikatundu. Eti, nawina waka kamabu ebweka, eti, bayi kulolola mchula Yesu, Kurani yoya mchula Yesu, iwe ngindani wewe. Eti, zingindana ma social media,